nakho kokubalekile angithi ukhuluma ngento yamanje baba ngento yenzeka manje kunjalo baba okubalekile okufanele ukwazi lokho 1 uhloniphe umkhwena mthanda umkhwena wakho afihla amahlazo umkhwena angithi abona ungamchayi kabi umkhwena wakho mamkelele onto ayi angaze mcabangele bonisana naye noma wathi ukuthela kanjani ukuthela yakho mayingeqiyela buka isimo njani mayike wehlele enzansi ungabusaphakama wena ngeke kulunge mumatha amanzi leyo ngeke kuphele leyo mumatha amanzi wawuqala ukubona umkhana ukuthi ayi phakeme vele uyinyamaza wabambe ngomlomo wenzela ukuthi wenzele ungezokuphendula angazi mina ngizela iumkhuba leyo nto kodwa iyasiza bayithu back wenzela ungezokuphendula wena wawusiyangazi mina sowuqhuba isikhathi uyazazi izinto ezingijabulisayo izinto ezijabulisa mina zingamjabulisa omunye umuntu okwenza kimi wena ungamsiza omunye umuntu ngoba ungakwazi ukumtshela ukuthi mina lo baba sekuphele more than 15 to 20 years angithi yabona akaze kube nenkinga yokuyithola sengithi ngiyekhaya 1 sengithi ngibiza imndeni yakithi 2 angaze ngibe sesigcawini mina nalo baba sizithole sesibamba umhlangano sekuthiwa sikafuna ukungibuyisela ekhaya sekuxatshela akusazwana ngokuthi ngifunda ukuyithoba kanje ngifunda ukuhamba kanje ngifunda ukwenza kanje angithi yabona konke ngikwenze kanje awuchazi ngani awukhulumi ngani kumele ubike ubatshele uthi hayi mina ngihambe kanje kulo mshado ungasabi ukusho ukuthi yini enza ukuthi mina ngicanuke wawuyigwema kanjani le nto le angazi mina ngizela ngoba izinto eziningi ke mawuthi uyabheka ezenza ukuthi umshado ichitheke ukungakwazi ukugwema izimo ezenza ukuthi labo bantu ababili yini abayithanda yini abangayithanda kwaze engikuthandayo kwaze engingakuthanda angazi mina ngizela ungathi mangingekho mina ufuna ukwazi lapho engikhona ngifike kanjani kanti hayi ngoba ufuna ukwazi ngihambe kanjani ufuna ukwazi ngifike kanjani akumela akubaleka ngikwazi ukuthi ngifike kanjani kumele ukubalekele ngihambe kanjani ngihambe kahle kube yimi ngithi ngifike kahle wena ungangeni nami lapho engikhona engifika khona hawu bakhona enobani awuyazi sekuyashintsha manje mosu bakhona obani yazi ukuthi wenzani manje ufuna uqinisekisa ukuthi ngempela ngiye lapho usuyangithwala mthini okuningi ngibosha ulimi lokuhlakanipha kodwa ungaboni ukuthi kuyabhidlisa hawu ngicela unginikele ifoni ubani angithi wenzani ke manje ufuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi ngilapha angazi ngiyangizwa yini hawu isesekhona le moto enje ufuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi ngilapha ngempela uyangithola kuyingozi ke kuyachitha umshado lo ukwenza isiqinisekiso sokuthi umuntu uye lapho athe uyakhona angingathi wena mose drop uthi edropini bese ngithi awuphuthume lapho awungenele lapho kwa Truwords khona ibhluke engifuna ungibuzele lona ngoba ngifuna ukucheck ukuthi ye edropini ngempela yini ngizokwenza njani motoda ukhe edropini usuzoyiluma mali sekuzoba usuzobuya vele sewumoshakele umuzi sewumoshakele vele injabulo kimi asilonda injabulo yomakoti bethu nabakhwenyane bethu angithi abona ngokuthembana ngithembe ngoba bengeke ngithathe ngifake emzini wobaba ukuthi ngizofuna ungamthembi emzini wobaba bengeke ngilande into abenzanga kini ngikulandela ukuthi uzithuba usufikile la ebese singathembana angithi abona amen amen